Angibile bonke bazalwane labakhona enkosini namhla egameni likaJesu. Amen. Angiyavumi nonke bazalwane. Amen. Abanye basafuna ngiyele bazalwane bonke abakhona namhla egameni likaJesu. Amen. Abanye siyabonga kakhulu bazalwane bakhona. Ngikuthi nje sibonge uNkulunkulu ukuthi la esontweni uNkulunkulu sibusisile. Ukuthi sinabomabela bathaba. Blessing ngoba. Amen. Awubona bomabe mfabethe bomabe makakula bomabe mkhatsha. Nathi manje umfale. Manje ukuzomabasela naye. Bomabe similani balazela nawo. Nani noma bazalwane nayo tarafiki siyanisana sinawudala futhi esibongo awusho seyibani bani ungenkosini khona ungenje inkosini khona siyakhona nje sisondele awukhuleki kasibani bani awuthini siyathandazisa khona ukusize eBhayibhelini sijabule enkosini sihlabelele kube mnandi nje phela nje ukuthi ngisakulungiselela ngisetawugqoka kahle ngisakulungiselela malanga ngisafuna ukuba isimeni esikahle siyabonga abangcwele sawungena lana kuNkulunkulu ngiyakhumbula ukuthi ngiphelele ngishilo ukuthi kunenzawo ehlelwa kumndeni wami inzalo zabakholwako silandzela abakholwa umsa babuye nabo uKristu ngoba loyo bazalwane awusiyo umsebenzi oniketwe ingilosi cha awusiyo ukuthi umsebenzi oniketwe mhlawumbe bani uniketwe thina bakholwako ukuthi laba ngamandi uKristu asibalandzele babuye uKristu asunjalo asithi umsebenzi nangiyifamunise phelisa ngizuleni sengiyokholimitrele yobonga nebonga maqhawana kulungile but sisizele kulandzela abanye bazalwane angithi silandzela abanye beve ukunanze ngosini esimuvako babe nethemba esinalo nathi base kumnyama bathi singathi lesekhanyeni. Hallelujah. We cannot afford to buy some business. So for the moment, we cannot afford to do that. Seven bank, set coil in the bank, says some selling in the bank, and shot him Makumbo. Score. Snake's hem. Say it's rinsing. Snake paralysis. Spinning, there's been to yeah. We are taking on the city. So we have to be away from what I'm telling you, can I say? About me, I'm telling us, and I'm telling you, who you man, I'm telling us. It was a celebrity. It can be. It was been said. Musa, our Misha from Zeraman, if you don't know our guys who men I. Instead of us, who men I well, it's not what I mean, as I see. Put it to a nice. Cinema Musa Christ. Christ Musa Masila Jabe. Now from the 2 Corinthians chapter 5 verse 20. Let's in a way ambassadors of Christ. Lao when I Musa Christ. No Nyama and Jala Koran and Jala Pusapana Joy. When we Musa la Christ. You are an ambassador. This will be on how. You can afford just to keep quiet. Busy. We know that Christ. So come on, such a Christ now. Makulumwe. We are one of our who's a student of follower who have the basket and the dog. Basket Mumwe. Nyakone. This is how Labambani, Ushowena. Our social income, Jolie, Umchins, Kanye, Nahoya,
kumnazi kangakanani la sibona khona thina bakholwa awazulu ungena emhlebe kuphela. Ngiyonza besikhuluma ngayo la bazalwane sikhumbulana indzawo yethu ukuthi kuphi, umsebenzi wethu ukuthi kuphi. Mina just sort of empowering ibandla ukuthi ibandla sesisukumele umsebenzi walo bazalwane. Haleluya. Kuthiwa nyalo bantu emhlabeni yazo bang-8 bacishe ngoba kakhulu ukuthi baye bathi cishe nyalo bantu emhlabeni nombolo yabo bang-8.3 billion la emhlabeni. Bonke abantu abangaka na ungaqabanga ukuthi isebenzisa ingqondo yakho nje, ngizazokugesa ingqondo yakho nje, ugese nje ingqondo yakho ukuthi ukuthi na ucabanga wena bakholwa banga ngeke nombolo yahlukahlukene. Lekin nombolo ngefike nje afike yabantu bang-8.3 billion emhlabeni. NemaKristu amabiwa siyabamesha ikahle bonke labantu ngaba 1 whatever sisingena njani amali. Sinemisebenzi omkhulu bazalwane bantu bayagubha la ngaphandle. Makhelwane ngaba yini. Sina bakula usikhona siyalala iqiniso kahle nokunanzi bekholwa nokuthatha ukusindisiwe kuyinkombatana umuntu umbaba kuba njani siyazi. But sibizile for reasons known to us. Sibinzelele. Ikhona sena nakusizwe mbamba. Khola mbamba enza ukuphila kwemama emakhulu. Ukhola mbamba. Bantu babathi yakhola. Ungadothizaba. Do not forget. You always you always command respect by the community. Now you command respect. Mshwana bazala umncane umncane ngoba unengo lebona ngabo ledliwa ngabo wena mhlawumbe ngibona na usindise mbava noma ngokuphi ngisho umsebenzini ngisho you command respect noma mhlawumbe umndeni na umuntu okholwayo lapho uthi yakhuluma yena abamnalisisisa unengo but lengo leyo that respect we commander asikhona isebenzisa to our advantage njengoba yes, ukusebenzisa lo to our advantage sibenza nawo nje bantu kuhloniphe lemihlipilo lomhlabathi uvunzile. They can give you an ear bakulalele but we don't use that advantage, that thing, we don't use it. We don't. As umuntu aswele kwakho usebenza benzawo ayikuphuphe lapho kufanele siqasho Finunaya afaso when ukhona wena akuhlonipha noma afuna ukuthimbe athulalela. Bekathalela. Lo muntu benayo domain sibangisisha. Nakhona khona uyangibona ngidla kahle. Emphefumulweni wami, emoyeni wami, ngendlela wami nebantu ngizimkahle. I need good space. Listen now, but look at me now. Ungena utapiyona na usehlukile na wehlukile na your body so mjimba ufuna ukuyisho yabo konke sokhuma bakho sokulo kuyisho everything emamena sakho lesiza ukuhamba ukushintshe yonke ishintshe uyakubona. That's why they expect us, because when I left here kuyekelele bamanga sendiwaye but since bachele sendiwaye sibenzile bazalwane amamantokazi kahle ngiyho wathi konje ukhomisa ifeyila ibandla laJesu lehlulekile umsebenzi walo lehluleka umsebenzi walo. Abesiphinde sibabukela bazalwane lapha ukuthi bebeke intizathu nema excuses lebangabeka na abesiphinde sibafunze izenzo 11 Mfasini sibabona bazalwane bebeke inkona ndaba labangadisho na last week Acts chapter 8 verse 4 esitayela ukuthi siyamanje futhi wasafunza last week Acts chapter 8 verse 4 funza bazalwane Chapter 11, verse 19-36.
eJerusalema. Ngakho-ke bathumela Barnabasi e-Antioch. Lapho khona wabona ukuthi uNkulunkulu abebabusisile abantu. Wathokota wabanxusa bonke ukuthi bathembeke baqiniseke enkosini ngenhliziyo yonke intaba. Barnabasi wayengumuntu omile agcwele umoya oyingcwele nokukholwa. Bantu abaningi bengetekela enkosini. Barnabasi wasebuya eThasusi ayofuna Sawule. Kwathi lapho amkhanza wamletha e-Antioch. Unyaka wonke bobabili bebahlanganyela nebantu belibandla. Babefundisa isixuku esikhulu. Kwakuse-Antioch lapho abafundi babitwa kwekuqala ngekuthi ngemaKristu. Amen. Lapha abazalwane sithola abazalwane kuvela kuhlupheka eJerusalema kulawa Stefane ngiqothwa ngemathe neyathi inzaba. Basuka abazalwane besaba ukuthi ingxenye we-annex sonke sizaqothwa ngemathe kwasathi Stefane zwelele uqotshelwe nese kubulala amakhoya yokwenzaba ngendlela ebuhlungu kangaka. Babaleka abazalwane because we're human, babaleka. Lababaleka niyeva nanga basakate bangithi babaleka babako-Antioch sikhulume la sithi ukuthi bebangathwali lutho bashiya intutabo bashiya ingubo tabo bashiya yonke into behind bahamba nalo bayaqoqa emtimbeni ngoba bayala bangathukula bayabaleka they scattered all over the place kodwa ikhona bahamba naKristu phakathi kwabo awuvalele impilo yabo uKristu bahamba naye. Bathe sawubenda ngephefumulo besawubenda uphefumula nje umphefumulo kuzisiphefumuleka sibe nempilo kuzibe nempilo uyabona ukuthi sawukhipha lesinayo sitshela abanye abantu ngayo i-fulfillment yethu itawufika ivele sibabone awubuyela kuKristu abantu. Amen. Basakade kuba banamhla bebatela nama-excuses laphatheka amithi sasukuphelele thina asingabi ukuthi sibamba ukuthanda ngokwala ukuthanda kwesihlahla bathandaze bodwa sihlupheke sibaleke sasinalutho thina asinalutho. They never abazali bebe-excuses noma maphi kumbe badlani khona le baphila ngani le gameni le bathenga ngani le badala ngani bambetheni khona le asathi but esibonako ukuthi they will see us. Ngenxa Kristu phakathi kwabo bahambisa lenzaba batshela abantu ngalenzaba bayathi ukuthi uma noma basibulala batasibulala sikhulumile na Stefane wabulawa akhuluma lenzaba yona le. Ngoba i-purpose yakho njengomntwana kuyo nasewusindisiwe it is not about yourself but useva ukhonye Kristu ngenzando yakho lokuyathume kona ukugwaze usela emhlabeni fulfill it. Bazalwane nikhona bandweni. Amen. Ngisike bandwele labazalwane bazalwane babemasisi lawo. Ngisike last week ngifuna ukuthi sinika indlela emathulusi yekuthi kuze lokube impumelelo ukhole kuba impumelelo niwele khulume nebantu ubele ngaphandle yini lesizangala obaba kuzangala ini kusukhone. Haleluya. Ngoba into kwa babeni bazanise sibhaliwe athi khona sinike into kuthi singani kodwa nje umntana uNkulunkulu kuze ukhone ukukhuluma ngaJesu mabandla kutshela nje noma munye lokwamtshela umuntu lokwamtshela munye nje ngisho ngathi you always command respect. Now ngisho kama wena usindise uzise mina ngasizokhatheni ngifesikole ngisho wathishe sorry lo nyawazi wethu kwa tisha wesilisi nasipractice ekabeko we command ashaya ngoja nje we command respect kakhona mbamba you command respect. Now we invite the critics bahlale yonke nje khona bana mabadla nawo kuthusela khona nawo nalo kusebona kumali nawo usakufaya yonke leyo ifele uyadlala ude lokubani but now khona mbamba you command respect. Noma ushekakho
Now, for Baba, you command respect. Always. What I what's his over there? You got it. I saw what is that? Come see. Come see. I'm going to put the moose. You should have put a man. I'm going to put the moose. I said, you put the moose. Please, I'm going to put the money over to you. The back over to you. Now, put a man. Then they will say, hey. I'm going to put a man. Baba is already there. You should have been away of the body. You see, I put out the Escudero of Sana and I have a responsibility. Very away. Unendo non hai buoni, quella lì, una, non hai buoni, quella fulana. Ogni buoni è fulana. Come ho domandato? Solo perché era un sacco di persone. Unendo non hai buoni, non hai altri, non hai buoni. Amshona, he ukona njani, kwende njani. Ayo sisema io sì. Ushobitsa kwa. Ufube engineer sana. Kwa sembulu mina. So iza sema ko. Tsi. So lo kodi. Pasarwa. Masa speaking, English number 1. Uma na degree but you kwa degree only. Why am I going to sit on my but never in my only? On my carry shaking, I shake Kumera, never Kumera only. You need one thing. It's not your calendar, what's not to wear, and the moonshine way and Zara. When Mundo sees you Ukumera sends away because of your salvation. We command the respect because of Christ. We are sins the mama. Uma sins kuna mlomo, but not pig. Logo kutukia tuize na pora lo. Logo keni dulani sins solo. Logo inge vangele tuiza. But pia mama, you can start talking. Mwendo yepesa haifuna kwa. Baifuna nuno pese yona mama. Baibonile basebenze abantu. Yabana bazalime salisi na umshado zosikasa mama. Kamisi. Yosi sombe mavei njani? Sakasi. Ungaze ubone ngalinye langa ubona mlili. Ubona mhlambo umsayitsha. Esonde. Okara. Besi mbona nawe ukuthi loyo ukuthi nje yame bakhona ngikona wakhona sebengeli thosi nje siyabuya banaza evele sebaka ukushada ufuna une-background ekhona uchoosile ukuthi ngifuna losisombele ngoba ubaba namabayasombela imfundiso khona hayi no singabona abantwana lo mshado lo but bazalwane ngisekuseni nawufuna ukuphumela kahle ukuthi sikhulume sibe ne-breakthrough efamily beke labantu bese bashumayela ngempilo yakho ufuna usinziswe mbamba ngoba umuntu usinziswe bazalwane mbamba uba nawo lamakusho John Okala chapter 5 verse 10 uthi lo nendodana phakathi kwakhe unani noma washimaya ngokuyothi ushimaya yamfakaze kunofike nguwe lo nendodana uyefakazi abantu bamele unami abesibhekana isamu yini lo lesibinza kuloka kulo ngempela Jesu masinzisa
sengikhona lapha yebo mfowethu imnanzi lempilo isakafetona intoka kahle umnanzi kodwa kusenga abafowethu bavele umnyameni kodwa kusenga ngiyambona kulo asihamba wosula mfowethu bemina wosufika la ngeke bantu kudala na udala utolo sakushintshile ahlale angeke ngeke manje ngithi asho asisho lutho ngiyakutshela sonto wayesingasho nalo mama ososamaria bekazama ngesontweni lona nangicabanga bekazama ngesontweni angizama ngesontweni kanje vele ngishela semfonje Jesu nashumayela manje tema ngitshela bana natsema bekangabo Jesu bafuna ukulimisa amen Jesu umuntu lo moya ngathi leso somile Mungu bekamela nje wasemhlabeni uyabenzele nje la Kama batala no ayithola isiza injani ishiwo lesizwe la ithi ngasema ndo amika anakathi utifaka bayisokha dakhala ngiyakhiza wasala bayibe kulomali kusibala yabona sokuchima amanga umfuna umprofeti yini ukebathia ukuya niboni umuntu omtshela ongami okay sina asikhulumi asisho lutho sikhuluma sombeni sifakazela sombeni sitshela sehlulelana siphakamisane sihlale sikhipane sisoka sibulala isodwa aphuma hamba kale munye sisoka because sesime condition asiphuma asendi lutho sibonele maphutha sibonele wona kanjani konke kuyasho ukuthi ngabe siphumela ngaphandle sithole new experiences ngaphandle sibe nefakazi lokusha ngaphandle sibe nempilo sikela lesithole ngaphandle but thathola ngesingakhulumi thathola batakuya kanti singakhulumi abakanda babiza beyalezi abakanda noma ngaphendula ngamele kuthi kodwa yathi nje ngizena ngiyakumema sokuvashe sondelanje nini just that sokuvashe sondelanje okwamakhunji kanje singabomo utasokuvashe sondelanje asokuvashe sondelanje utayena abanye abayisho masondele sokulinye bathi ngeke umbone umuntu utayena lasondele kodwa awusho lutho awukhulumi awusho lutho wena sisisiwe kunegift for me now ngani organize shoulder yini ngafela angifela nase nawo ingole tete kusefa nist yabo basebani namhla siphethe epilo phakathi phethenizi fisha kulengulela ishwelizi sathunywa basike nawo basoluka sithanda sinawo asoluka olisifani kike siyesibako sebakhela bangakho sebakhela sibaqela ikolo lendawo sibakhela manje sebahleba but you can't say anything ngoba ngithi ufanele ukusinziswa because kwemukelela kwakho udetermine ukuthi ungubani kuzibantu abemukele nawo khuluma babemukele labantu wena ukuthi wena ungubani ligama lakho linjani. That's why you have to be saved mama ngeke umtshele umuntu anamliza ndawo Bẹ́ẹ̀ ló fẹ́ lọ́wọ́ máa bẹ́ẹ̀sà mọ̀nàbẹ́sà lásìkẹ́ ọ̀pọ̀lẹ́ ìsọ́kọ̀ pàwọ́dà ẹ̀nà ọ̀bẹ́sẹ̀ lọ́wọ́ kama àgbónúgbó láti ṣe sọ pàwọ́dà ẹ̀sẹ̀ ní kí mẹ́tí mọ́ ìmọ̀lẹ́mẹ́lẹ́ ìmọ̀lẹ́mẹ́lẹ́ yà bá ti gbàdọ̀ àkọ́lá máa bẹ́ẹ̀sà mọ̀nàbẹ́sà lásìkẹ́ ọ̀pọ̀lẹ́ kú bẹ́ẹ̀ kọ̀ọ̀kan láti ṣe sọ pàwọ́dà báyà aṣọ́kọ̀ sọ pàwọ́ ọ̀rẹ́ wà sí mọ̀nàbẹ́ngà nyàmọ́ wà fún Islam fúnjà ó ṣáàdìmọ̀ ní ẹ̀wọ̀sẹ̀ Russia spirit never say. Now, what is if we are praying today? Shall I say, Baba,
because bafuna kwendele le bangasinziswa abemukeleki. Wasinziswa sawo ngibekabale makholangizi. Wathi kasinziswa asanda kuwa nje. Waba ungenisendlela kanjini kaAnanias umuntu weSport. Wawungena lapho ke asavela kabi ashaywa into okufuna lungahle. Nakasuka lapho ke ngoba wabona ukuthi ubona umhlaba wakho waphela ngoba uyazi ukuthi ngathiwa nje umuntu onjani yabo nakafakaza ukumba kwaPaul eJerusalem nemazalwane yabazalwane munye umphostoli wathi no asengikho nebazalwane bashimhlazi wake bana kwasamthatha wena bana uthole yankulunkulu umuntu uthole family bela nje awumthatha Barnabas wathi emva kwakho kuze umngeke ngifuna ufakaza ngikhona bese ngiyananatela ukuthi kwendekeni kuwe ukhulume abantu kuwe ngikhona sami wamentorisha Barnabas angizozala ngoba noma behlangana ganamfarisi entakoshaba abantu bekangeke emukeleke ivakale lento yakhe lo kathole Kristu umbeka phansi bekangeke ayivakale kahle because namale beyishaphiwe naye ngabo ke nama sinziswa mbaba uthole Jesu mbaba kubona bathi impumelelo zona ngeke emukeleke ngeke Batau kawan punya software, bagaimana pengguna activities itu membayar imali, bahkan melalui bank itu membayar, because of apa dia ini, dia harus acceptable, acceptance. Ni udah filmnya, kalau kemana ni pada breakthrough, mau accept apa apa. Siapa? Insensi sombamba, dia banyak acceptable. Never sungguh ya bapak, nama iwende ubenjani uhambe ngunike konke ingubetizi lapha uhambe inzamo vele ngifase inzamo khana uhamba vele ile nje yakusosiziwe wena kodwa ukuzalile unasile twala ngeke uze bonke naye impilo yakho impilo insinziso igisha lempilo yakho ube acceptable because of Christ that's you, then you can talk. Simple. Uvarale. Hallelujah. What's the sense? What's the God? Instance only when that would move. Now, most of the people this is not in John 14 verse 17 is my ring your shadow. Shall one be? Utan sister. And you're okay. Au manje kuluma, au mkufanya kuluma, au pelema kama kawasha, maisha skati lo mkuloyo because my baby was shut away. I see the way hapo. Hizo la mkulu. Niko my baby was shut away. Hallelujah. That's why now utahamba ndio ya Mungu. Kubadili usitaki Mungu tanda kama singosenya kuma. Ni Yesu sasa. Nataka kukuluma nabo mpaka ndo mtandao wako. Lo Kristo tena kuwe. Utamjema kama kweli ambaye ndiye mkulu. Mshana. Hallelujah. Isendo 1 verse 8 sina vole. Uthi yena ke niyawamisa emandla. Asafike ethuwe. Unimandla ekwenda nobabila mwendwe. Go and do this ministry because they have been given power to do it. Abraham said in John 45 is we are convinced people's hearts. We are constantly living a soul. Those things are ishitiyo bazalwane muye. Wena uyakhuluma bese nizina ishitiyo. Mane ngithi sinakhuluma. Awunazishitiyo kumnena, ngamnyaka ukuthi kodwa sikila munyo, lokho inothine lekithi masakhuluma nje. Kunje ngitshela lethi no mfowethu noma ufuna
kodwa uma sikunika sihambe ngathi ingoba sikunike yakho lonke ngeke semlo umuntu angeke umuntu but because umsebenzi wamangcwele bazalwane uqondisa live ngesono wakhe lokusiza lehlikiwe lokhulumenayo somsebenzi wakhe loyo wena kwakho khuluma khomba indlela wona khomba indlela haleluya bakhona bakusengulu base cishe sonke sebenele abantu sonke kanjalo amithi noma iyathengisa sebenele abantu noma usebenele abantu amithi mawemkhathi usebenele abantu wakhelele abantu bayakhuleka abantu babo nihamba ngiyobiyona yatini mama nawo abize bamkhatha tu kuthi bazalamahlangane bantu uyathi lokhu lesisikhafuko sikhulume wena sikhulume esamtshela kampathanisho ube nalothi ngaqala utabona wathi khuluma ngaqala lokhu ngothini lekhathi kuwe uvamsa kuwina ngelo swakho uyahamba uyahamba ukuze umuntu lokushadela dashayile ngasibaleka nje bazana siyathi khalenda uNkulunkulu ukuthi thini alabani nangawe asiyathi khalenda uNkulunkulu umuntu usakhile omncane akhuluma indlela kashathawu lakhe lephimbo elincane elincane khuluma awuthumi na ukwazela ukukhuluma umuntu kaJesu umemele enkosini awuthumi na mina njalo but uthi Satani babenyaya wafuna ukuhlela kuNkulunkulu haleluya Hosea libhale izimangalo yasikhumbuka onke mavi Jesu akhulume sakhunjulwa nguye so don't be afraid bazalwane don't be afraid naso sinzisiwe uyakhumbuka amagama onke asonjiswa futhi ukusho bese umkhumbuka onke sinziswa ngeke ukhulume ngenza bayikhola uJesu ngasinziswa ngeke noma ngeke ibandla lawulayisha kulane yiba umuntu lone first hand experience ya Kristu nephuma etomweni nekunazi ukusinziswa nekuhamba naNkulunkulu first hand experience then we can talk ngoba udala abantu baphila sinziswa bakhona umfakazana ngiyakuthizelela inkonzo yethu nasinamkhala abantwana baphila kwevangeli bantwana abakhonethela uNkulunkulu babo bantwana basenyanya kusoma sinzisa uqala before you talk to them ngoba isinziso inemali imessage salvation inemali imessage of Jesu nokuthi kwakho inemali haleluya sinenkonzo bazalwane ikulanza ngaphandle labanye bakhelene nabo labanye ufunza nabo labanye bazalwane usebenza nabo labanye mamelo nabo labanye senihlangano kanye nabo labanye bakhona ukuthi khazi uhleka kwinkinza badabule kunakhona so ngiyophendula izabadabule kunakhona sekuphendula ngezinzaba letinto kunakhona sekuphendula esikhundleni saphendule yakho they are overpowering you ngokubizile kanti phezu kwakho asenisi ya ngiyabona makathi lo baba phela nje msembe ukuthi ibala specific mbamba bazalwane specific ngimo Satani uyala khunge laba ngoba nabakhunge yakwenje noma indlela nomana beyikhunga ngoba into abantu esikhathi singafanele ikhunge kuye bakhunga nemandla unemandla ukukhunyiwe kodwa muwe unemandla amasa ukukhunga ivile esikhathi sidloma khunge ilo wonthana haleluya number 2
himself. Number two, see, let us be driven by the Great Commission. Namhlanje ngithi lo myalo Jesu akushiye kwakwimba athi hambani nishayeva endlaleni ngombe lokhola babhathathisa. That Great Commission wakhuluma Jesu few, but it applies to every Christian labaphendula kubo kuthi hambani nishumayele endlaleni ngombe. Great Commission, yes, lokhola. The Great Commission ayisiphushe baza uvuthi yathi iyamphusha yena uthambani, iyamphusha yena yokuthambani. Lento yamandla ayisenasekho la, yamandla kumhlaba. Hambani ishumayele bami, nibatshele. Great Commission ayisiphushe i-Great Commission baza. Hallelujah. iBhayibheli lithi nawufunza ngabona manje u9 verse 6-8 singavuyi. Ukuthi Jesu wabona abantu banjengetimvu lekanaleyo ukuthi abantu icuphi imlandzelo. Wavuka sihawu Jesu compassion. Wathi ngibona abantu abanjengetimvu lekunyamelusi bahlakelile. Ukhuluma futhi babakho bayeka ukuthi labana ngibona timvu lekunyamelusi ekuhlakelile banjengamatho. Which means mkhulu umsebenzi ngibona nabo wena babona ukuthi mkhulu angana nomsebenzi lawubona uJesu. Nasibuka sonke bazalwane langaphandle sibuka tika wako sibuka yonke abantu basekomnyama betatilo ovavulatile phakathi komanye osiyami abantu sinabakholwa usatholani abantu sinani sinabakholwa uve ivuka liyathi phakathi. But the question is, senani. Are we rejoicing malo? Siyabonga thina. Siyabonga sikho siyabonga. Abantu bathi ngibazana nemthandazo, babamthandazo umthandazo. Jesu ndemkhuleke. Siyabonga mina. Ngosingabonga mina. Kusengusisi besumtholeni. Mthandazo ovuka. Kama sikove shayeli vangeli kopula sikove nalo njengendlela nazamayo sikove shayeli vangeli nalo sikove nalo ngosinya kwamzo kusizisa ngawuvangele kuwe niyemunye ekholakala baba asi baba ikasi super baba ngiyabonga ukusizisa bakho mina siningakova basaba nakusizisa wena isofa. Nasemalikirini somine konke konke Jesu wathi nangibala abantu ngibona abantu izinto compassion banisile wabona abantu bedukile njengetimvu yena okwakhe how much more see twabona kanjani lo bakhona lezizo wasihluba ukubona mhlawumbe kwakanje so abantu abekusuka ngalo umfana batakwaza usho wena wasayisole wena wasala so ngomfana lo ukufa abantu abenza ngaphandle batakwaza usho wena wena uyakhala msana kwa yakhala ufele spiritual ufike umlando umfana umphefumulo you don't feel any compassion like Jesus. You know, it's a bangay ba. Oh, hello. Oh, you matter what kind of no. That's very small. What's happening? So you matter last year. Who's showing? Mesole la sola wena kona lo njani. This is so jana. Ngoba wena ngevele, you're just innocent, I don't know. Awona. Ngayo kukhulana nje sokuyona nje. Engewele no western way. Akusikhulele basaba. Imphefumulo ebansi iqala mina. Noma uphepha wayini
noma futhi loyo fanele sakhe ukukhaya kwesishi asamasili my gift lela ngosi mkhumbulo esibandana ngahamba emhlabeni mayela sibusise bomphasi mkhumbulo komnye potential nomkhumshana komnye potential lomake mkhumbulo ngosi khanyembe umkhalelo mo that is your calling also kumhleba umhlisa nayo ngapha are you from planet sorry so wena ngasabambi awuthoko ngamnjalo question ukungabe yakho sata okho you're not perfect for now you're not perfect you need my prayer I need your prayers say try and everything we are all human if we have water now you have mistakes you have witnesses witnesses that's why you have to pray for one another otherwise I start with yourself. Amen. Ay pasala mtimba mwenza kusi Yesu wabona wabanisahau amjesu for people that will need him. Bebona musibana abantu besibona lokho bebona basizo wabona banje itimfu eklahlekile wabanisihe wabanisahau azama safundi bakhe ngiyabona namle ngudela ukuba ngiyelo lofa lo family lofa mo bendani lwenze nyama lo wathi futhi umuntu lo kodwa ngilanzela that's why I know to give am ndiye to friend welikila ngo friend welikila nanda banya la amisi utamu jisibai champion amisi wabona say remember utakusiza nabo haya Jesus champion what is the champion masonde amisi sinawape masonde ngakisi masonde ngatalenta masonde ngikulu kusema komiti shamseto very sinabatiwa sine forgetting about the people out there our relatives out there kusitanda wakuhlala ngundeni usiyo ni abantu banisebela manje mthandazi baba just that usisekela manje mthandazi bayapha khona abayaphi nje kubantu okuyakhona wale kaya bantu okuyakhona ngisakapha sekukhuluma lo mshama ngithathathandazi kokwabe nanoma naba wathi batafu afuthi angekuhluke dokho kwenza ukuthi mathandazi ngashona kamanye nobile masana uthi fit lo mkhulu besombele lo muntu wasinzisa akhumbule uthi fit usathandazi yebo sisiwo sembele senthandazi bantu abuthanda sibe khona uyasoloko kuba ningene bahlibitani nje awungene phansi uma ngale malume nawe usabezi anti uzoze phansi nawe uyalwa nawe thatha ngitufika wena amena manje la when you put a better thing for this gathering if a better message for this gathering let's put a better solution wena for this gathering man usikhona baba bese bakhethi ngalomali okhona lo mali omubi nawusongela ekhasi ingathi utyalo sengithima lapha bakusele bantu oshulu yeah you know ukuthi iBhayibheli lithi uma ulahla imveli umuntu usehamba efuna kathi ukuthi ayina hle tingudana fakele tingomela mfaka aba efuna nyabona necessary iBhayibheli siphendula usisinye angabe uzizwe angabe ucelebrate kanjani ngayisonsisile siphendula bese kuba nithola ukuphulezwe masinye sona siphendula basabani siphendule nje ukusebenzisa wena just imagine uma ngabe ngale soni liziletha kankaka ngenza lenikhaze
kanganani-ke bazalwane wena sitya uNkulunkulu akusebenzisile. Uthi akuyadisone, how much more wena? Sathane akufundisa uke lapho. Yabona umuntu yakishitwa ukuthi sihambile nami sebheka. Ithambile njengoba yesabana nomemele enkozeni. Ukusebheka usemuntu awufana nje ubheka wathi iphokha. Kulo muntu na. Kude lo muntu. Akekho lo muntu. Akekho akhona. Kufanele kwathi madumo. Hayi banziza abantu babheke laba bayithanda ibhola, laba bathanda umdanso, laba bathanda abantu nje bathi manje abantu bendlela bathanda konke lokho bona umkhasi endlini nje yabona ala emakhasethi uhlendlini akayiboneni akayimdansweni akanasi kude uvala isikhale ingayingathi sikhona sigcwele umhlaba sigcwele sazizwe ibabani sikhona sakhelene naye. Weso manje sibanga manje makuthi bani akakhali umuntu bathi uphi umshele once besindiswe yini ngibalifa yini ukuthi ngomalo akusiba kithi bazalwane wemhlaba wonke mina nawusithunyiwe sinemamusa kaKristu emhlabeni. Haleluya. Yeah. Semiyazi kunenza sikhasanze siya ngokuba usho Jesu uthi inkosi imtobile mtotshi ikobeleko mina asilethe labantu bazalwane kulona loqotshiwe. Now for the extent verse 38 for the Son of Man comes to seek and to save. Inkosi ayimile tofuna ukusizisa lo nashilo khona Jesu bazalwane asilethe abantu kuye. Akazama Jesu bayela ngoba ahlelo futhi bakendlini. Nafunza manje unayini isithembu yokuthola ahlelo futhi bakendlini. Eva toni futhi bakendlini. Lo futhi Eva toni. Kambe endlini yodlala ena njani? Akazama Jesu mama sinabo bakiphi bafuthi. Now we Matthew Matthew 9 verse 10 12 fuzeka 10 12 asakhe nje asithandaza wena unotsha masothandaza asamudlo beka bashala nabo kudla washesa nabo kulula seselezo aphinda asibemanje ekusukuma nje ngolaba isolution ayuvelazawo yesono nelabantu ababi nalabantu abagugaqile emhlabeni ngaphandle isolution vekuwe udeloko siyawubethuka simahlelo sigcinwe baze bafe abantu ayikho leyo solution ngaphandle kwakho nje mntana kaNkulunkulu wena isolution ikuwe nyalo nje lesongotomile lenkulunkulu nambani siyabe osisita ngafundela ukukhuluma naye ukhona ngomyeni nakunya lomkhumbulo nya go and do that Pastor Alex. Amen. Since consent nala baphila hayi bakhula esina baphila abakahle kanje Jesu wazalika qhutshwa kuthana. He was laughed. Ngumlayela ngababelisi nabafika shonela zabo. Shortest verse ever. Is Jesu kanye. Jesu njani? Because of someone that is dead. He was touched. That's sincere. That's sincere. Now when perfume, so shonela whatever. That's sincere. About the souls. Because Jesus valued imperfumo, kuye wabela keyo na vele utofela wena mphefumulo abantu imphefumulo abantu kuye awusanze vale noma kanye sibani uhlishitiwe ulimele yakunyanya kwa namhla because wafuna uJesu nami kunjalo Jesu mthetho izwe ihlulo lo kwamanje mungelo whatever
But since bashida bangaphandle kwesitolo sibashide. But imali bangamaphisi. Angikhulumela into ngimini umfundisi. Oh. Amanyela umfundisi yabela. Ufuna nathi strategies. Friends ngakwazi ukukhuluza ngiphatha umntwana sakhe kwabantwana. Bese yamndani ukuthi umthindile nanzi. Asambeni sesenyacela sengi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 
wafela ukuthi abantu babuyisane. Because imphefumulo kuNkulunkulu inkulu kangaka. Wazothumela indodana yakhe esitofa emhlabeni ukuze abantu babuyisane naye. Kwakungahambo ushiya isisebenzi. Ngeke bazazi-afford ukuthi abantu bafe left and right and center. Sikhona, sibukele, sishayane, sine-solutions. Sinjenje nathi ngenxa yoso